have made all the necessary arrangements for everyone to know where he or she should be. Okay. So irizoba buri mushomesa wena yahumurukira umwishomero iryashine kuba nabarimo. Ibyo kugira ngo ubundi wahumuruka wayiko umwanya washo warugamo tituri kucitwaza tutyoye. Yeah. So ntiyana ngo okwega kutandika kujya mu buteka. Kandi kiri gutuma twakikora tutyo. Wagira ngo umuntu naye yahumurukire ashube umwiho umwanya muto mugundi nikimuraba nisamu cyo kubanza hati yakoreza resigimu zovwaka yakoze lesson plans yarunzira running aids ari kwetibeganisa kwegese class yarimo. So wagira ngo numugiro ngo kandi rugahozo mu gihugu undi umwanya okuno kumuraba nisamu. So nico kirungi cyo kushanga ni 20 planning enchiko tubugane ba headmaster tutakabire kuhumuruka na ba headmaster babugana bashomesa babatebekanise. So irizoba buri umwe namanya hashine kubari kandi necashine kwa nakora. Okay. Wagamba ngo mwahereze kutebekanisa buri mushomesa kuba namanya hari necare kuza gukora because mwamu byo kuhindura mushome kuba mwamugambireho kare yaitebekanisa rawe hati arabutukuza mu mashomero ijo the right honorable speaker kagira government yamune yetebekanisa kuri kurutinga over 5,000 teachers nija kunuya muri kabare abashomeso mu mashomero gari bariyo. What is our pupil teacher ratio mu mashomero gitu pupil teacher ratio kuno muri kabare ninga nito twinoburemeze gushanga no mwasindika abana konka abashomesa rohomwe babiri abantu tokuza kuba attended to beba rumtebekanisa itwe nkakabare district government twine amashomero igani 13 ga government ga primary amwe n'amashomero 15 ga secondary. Amashomero ga primary ishomero rishine kwanira ba staff ti kubikusingayo tirishine kubanereza ahasi y'abashomesa mushanju ogitiraho headmaster wa munana. Okay. Omashomero gitu gona okugemerire gari wero staff. Okay. Tikine mu understaffing. Kureke tukira gukora no manyaburi mwaka hiye n'abashomesa bari kuhumura. Yes. Hiye n'abashomesa abari kufa. So ikituri kubasa kuri itwe no kugira ngo twakora replacements zabo abari kuhumura. Ninga abari kufa kunka ico tichika teganisa system zitu. Urukuba ari kuza kongerwa umwanya na yohereza ubwo umwanya agene na system yashangayo. So as we talk now between any challenge of staffing. Okay. Yes. Oramanya stakeholders b'amashomero nibingi kandi izo UNEB kesho wize bizamu some stakeholders umashomero ganyo gumararebera mu district report erereka ngo performance yagarukireho kake nyuma wagira Denisa ndijo myaka 3 eyenyuma abwe shonga zitari zimwe na zimwe ba stakeholders abamwe barimuni betombuitwa nibenanga bashomesa mu bahindure manya head teachers mbahindure. Is that one enough futereza ukora kurunji kwa bashomesa kubahindura then influence ya stakeholders nkabazire na foundation bodies? Is that one enough kutereza byo gukora kurunji ninga mu ikindi cyo gukora kureka ngo mwatereza webare umutebekanisa wa programu abwe kibuze ico nimbanza okusima abazire nabakuru b'ubukiko bw'amashomero gitu abo kureba ngo twakwatanisa umwaka gwahwire kwezi 11 twakora ibizamu byo cyamushanju kandi ijeruho ebero 30 mukuru w'ikitongore cyo bwegese akwatanise na First Lady Mama Janet, Minister of Education and Sports bakashohoza ebyarigiremo. Ngakabare ntusima mukama abakwe bizamu byabeji bikija kandi okubyijire abana bajyo mu grade zitakushana. Okukora kurunji
ninga okora kubi tikizibu cy'abashomesa bonka okwega k'umwana kurungi kurya amahega ashatu tuyineho ihega ery'omushomesa ninga nkishomero tuyineho ihega ery'abazire tuyineho n'ihega erya gavumenti gavumenti ekozere omurimo gwayo yahereza abashomesa empera yabo yareta ebyetago omashomero nkacoka n'ebindi ebiri okukoresibwa kandi gavumenti yataho classrooms yasetinga environment yo kugira ngo umwana yegeremo abashomesa tubatira mu mashomero kandi nga gavumenti abashomesa abo turukuta mu mashomero ni baba batende kigweje bashomere barabo mu kacencuzo tubato mu mashomero konka ekizibu cango ekiturukuranzyaga omubyanga bimwe na bimwe nko muri kabare tuyine abazire abatine mwete aha kwega kwa beji nico rukurebera omubyanga bimwe kandi mu rural setting yitu abana ne bakoraje ahandi tibarukora kurunje konka ekizibu cango ni echa abazire bamwe na bamwe kunagirira gavumenti umumikorere yayo tino mugisha munonga president wihanga akatuletera abona bashome kandi ejibona bashome teri kuzibira omuzire gukora ubujunanizi bwabwe aha mwana we konka abantu binje bakakitwaza ngubona bashome abazire bashemerire kubantu bagaruke nyuma ngabana n'aba president Museveni konka nkabazire nitubatera rumuranga kugira ngo nkeri izoba uko abana bahumuruka necyamazima baza kushanga y'abashomesa konko mwana wawe nayitenge ntanda okurya n'umurimo gwo muzire uniform n'umurimo gwo muzire ekitabo nekaramu n'umurimo gwo muzire nabwo eco nitushaba abazire kugira ngo bakwatanise n'abakuru b'amashomero barebeke ngo bahikiriza ubujunanizi bwabo aha abana kwega rero abana bakore kurungi nitusima abazire abo mu district yitu ya Kabale abinji nibamonye umurimo gwabo ngeco kureberaho amashomero aminji abazire nibakomera abana ntanda hariho nangwa n'abazire bamwe abaye kuziremwe umurimo wo kushoroza ibyo kurya bakabitekera abana yishumero ahashaha mushanju abana bakarya cyamusha kandi abazire bari complaininga abo kuba ekituru kwanga nga gavumenti ni bakuru b'amashomero okushabe sente abazire eco mukuru wihanga akijumirire munonga kandi twenka district nitukijumirira munonga ohe mukuru wishomero tayine bushoborozi bwo kushaba abazire sente ngo ni fees kashomo gashobwa capitation ni gubagwa baguha abo kubisitse kubenezetengwa kugira ngo bakore gitengo byishomero government neziraki nezihereza kunkana ubwo ari kuzihereza abazire nabo bashinzwe ari bakuru umurimo gwabo nabwecu ngo ko abana ibyo kurya titwagira ngo headmaster shabe abazire senti muneze byo kurya ubwo timurimo gwe kunka abazire bone bacamo kugira ngo bashoroze ibyo kurya abazire ko bari kubyeshororeza umuringo go barasimba bikirizine bona aho nituranzye ngo ne babaye kora mu murimo wo kugira ngo abana babo bashome kurungi nabwecu ntushaba kugira ngo abazire mwimukire mu mwena mukore kandi muhikirize ubujunanizi bwanyu okurebeka ngo abana bashoma kurungi n'obuto kwatuye n'abashomesa barunje mu mashomero n'abakuru b'amashomero marungi konka umwana azayikasha mushanju atatunge cyamushana ubwo ngwagwa abo mushango go muzire abashomesa nabagira ngo bamwegesa konka gandire takukwata akano kimanya ngo wabo tarire umutwe nagugura gutarakoraje nabwo eco nintero umuranga ahabazire kugira ngo mwekore mu murimo kurebeka ngo mwahikiriza ubujunanizi bwanyu kugira ngo mugita bwa government rero abana bakore kurungi ijo orashohoze bizamu official ndiho kandi tiwa kigambire wenka but na Dano Dongo orashohoze bizamu nganda mureba from your report
okagira ngo ecyatumire bumwe habaho okukora kwagaruka nyuma ishomo rya social studies country wide rikakorwa kubi. One of the reasons you gave in your report is that abashomesa bamwe were slow to adopt the competence based methods. Mwe kuja jenentebe kanisa yagamisi kuja ngo mwana yege ekinta kikwate kana amenya no kukikora practically. Kuhanga abashomesa bingi kunuya ihangariyo actually tibarabasize kwimukira mu speed mu ntebe kanisa ya government ecyatumire ryishoma ngo kurihinda hinduka garyo so studies erahinduka after 2 years urushanga ikiwabe no answering cyagize cyahindukira. Abashomesa bitu mwagizireho time of engagement kubagamba ngo emishomeseze yahindukire murateka kwegesa bati kugira ngo baruganye geseriya yakare kwegesa siyore kusha mwenu baza ntebe kanisa government kurabiro ministry byo bwegese ngo kwere kutushaba kugira ngo ustagaruka kugwe wakagonka tukagwa social studies tukayiseho enkombwe no guru akwati government eri mune transitioning in terms of education. Webare umutebe kanisa wa programu nimbanza okusima government ya Uganda yebembirwe his excellency Yoweri Kaguta Museveni nomanya tukategekwa abakubuzi kumare bwire bwingi kandi batukora ngo tube iki bari kwenda enyegesa yabo yaba eyo kututebekanisa okuza kuronda emirimo kutari kwegunjagunjira emirimo echo cyatuma emirimo etabasa kwingana no abantu abari kushohora batende kigo mirimo ni yemwe cyaretera abantu bingi kushanga ni basaba baratambura bari kuzerera bari kuronda emigiraki bari kuronda emirimo konka hanyuma ya President Museveni yaranze ngo abanya-Uganda bari kuza kubona niho atirere nkora yo kugira ngo tuhindure omuntebekanisa y'amashomo ngashikarichuramu eruge omunkora eyo kutebekanisa abanya-Uganda kuza kusibana baronde emirimo konka ebatebekanise omukukora emirimo that skilling nabwecho hatiya nitwena ngo omuntu yama nayega akashohora nenga kakuguka omushinte cyarabe nakoramo ashohore atari kuza kuronda umurumo konka shohora kuza kwekozesa hatiyecho nikiza kuyamba abantu bingi okurugaha kusiba bari kuzerera ama streets bari kushanga nibune bazakusanga nibaza kwirukanga kuza kuronda here byeyo ushanga abantu bari kwasa kwekoresa emirimo nabwecho social studies ecyatumire nkihanga etakogwa kurungi abashomesa tibara yegisize omunjero eri kujwarana na karicura mensya baguma mu setting enkuru kandi ebibuze byabuzibwa mu setting ensya ya competence based curriculum hatiya abana okugira ngo bareta amagezi kugagaruka mu bibuzo ngoko babibuza busya cyabaremo konka itwenka districts nojuka turukushoboza bizamu omu work plan zo go mwaka turukuza kutaho refresher trainings zo kurebeka ngo abashomesa berishomo ya social studies bayongera kukugugwa rero bayegesa bari kujwarana n'intebekana sensya eriho hatiya nangwa na curriculum meji waza kugireba hariho nk'ibintu bitwire turi kwegesa abana ibimwe nkayamara kwega ushanga ibitine kibiri kwasa kumuyambo magarage onka ninsima government ebyo yabyihiremo nabwecho ogumwaka nintekateka ngo ishomeri neza kukogwa kurunji nkamashomo gandi kandi gyaheza kuba kurunji nora tukageraho decline tubetwaye kira 95.4% performance mwako gwawire konke ogumwaka twakora 92.5 hati noreba hakaza haka hacenderaho about 2% abwe gishonga yo kugira ngo irishomo
abashomesa tebarijwarire mu kurungi kandi ntekateka ngu nga government already nayo yashuze program yo kubasa kututira ha mukono kugira ngo abashomesa bakugugwa so nyina masiko ngugu mwaka tujakora kurungi munonga. Okay, twagaruka ahaco kumurukirizo isi neshonga nkuru ngoko wawachigambire ngo abazire nibabine gukora umurimo gwabo na nabashomesa bakora gwabo government ikora gwayo na nimwe abakuru byo bwegesa bakuru toro kureka ngo kimwe cyona kiri mu buteka mukoro gwanye haro side y'abazire yo washobora umuzire element yaye ndiyo kuteka teka ngo omwana no wa government netekwa kumurugamo kurabira umukumura mushoboroje ngo umwana no wa president Museveni actually tubaraja ngo no wa government baja ngo umwana wa president Museveni wakamuteraho UP amutera USE amutera operate umuhaya ngo ngo ati ngo umwana murekaze kwe kashaze kwe gatire kitabo. Now have you had engagements with parents kugira ngo buryomwe critical enough amanye cyane gukora at what level kugira ngo buryomwe atarenga line ya mutayi kwa kuryo kugira ngo muzira lete ebyo kurya nebitaba bihereza umwana na uniform eco cikozirwe umushomese cyacikozirwe konka katuzaca abazire imwe mwagizireho engagements kwegesa abazire ninga mubarekire nkasta nabone niwe yazara niwe aramecho gukora we bare umutebeganizi atwagira ngo tumureke ngo kasa niwe yazire aho ntwatagira bujunanizo bwe ito bujunanizo bwa bwitu government yatuhire no kurebeka ngo twahabura umuntu uri umuhanda gutarugo twamureta twamutu umuhanda ugurugo nico uri kurebera nka district tuyine byanga ibiriyo mu cyaro munonga ibikuraje munonga hata bazire bane bebuza okuyone bakora bata no kuranga bazire bakuriya bakatamwa mani so section esigireyo ni ince munonga kandi yindi kutiyero maranga erizoba tuyine no manye egisuzoni ngo muri kabare harimo busharuzi harimo no kwinga umugusha nija kushanga umubyaro bimwe na bimwe ahabazire abatari kutamwete umugegese bagire ngo kasteri izuba no kuhumuruka kamaze muze kuntezaho akibiro umugusha tusige twagumara abandi ibihimba bigwira umuntabire katwe twakubyihayo izo no kumuruka tarukwega no kuza kwaragata no kuza kugira ki konkitwe nka district local government eco kugira ngo abana bahumuruke baze kutemurura amashomero baze kwaragata imihanda icyo tukakiyamu bashine kwani baronda umukozi akasusa compound akaboneza ubuhanda so iri zuba bari kuzaba amashomero bashemerere kuba abana agende n'ibitabo byeye ashitamo mu kirasi abaga no mwegesa amwegesa hindi gambira chokere muri erya kasi mu mashomero gitu kandi nintero umuranga abazirawo abari kuteka teka ngo obundi obo wagire ngo abinabe ne slogan yo kugira ngo nyo kuntaregere kunduho iceco hatikare tibwo butiya hati n'umuntu uri kuba nahinga wahinga uri kwinjira mu butamanya tori sharura ushine kumanya ngo entabire yawe neyetenga amanyuwa yatayipeha iri kwingana ki kugira ngo bone kutame byo kurya spacing ibyo kurya biyere nabwo ejo nkore yakuri kuntaregere kunduho abazire nimbatero umuranga ngo utecikoro mu Uganda ejo ne yakare etacikora hati butiya uwo mwana shine kwa nabashomere ahari buri rurengo kureba ngo yabahoje nabwo ejo abazire nimbatero umuranga kurebeka ngo mwabasa kurekura abana bazo mashomero ekino mutebekana sa program watubuza gutireho ntekateka ki yo kugira ngo abazire bahugurwa bamanye kibashine kandi bakora no kimanya kurungi umutebekana sa program agamashomero agutwine gine foundation bodies twine hama kanisa twine hama kerezia twine himizigiti buri sande ningashibine hizo bari kweterana kuza kushaba
nitu kwatagana munonga na heads of foundation bodies kugira ngo batuhe space kandi iyo batwire n'abakuru b'amashomero kugira ngo nkayeriye sande abazira bariko babijire kushoma abashomero bejo kanisa ninge kereziya ningo muzigiti nibo bazire bamwe abakwabiye n'abantu mu mashomero ago nabwo ejo ntugira ngo batuhe muka space genda kika yaba ni 2 yaba ni 5 kugira ngo umukuru w'ishomero ayakora habazire kandi abagambireho nangwa no mwebembezi w'abashomi uba ni reverend uba ni father uba ni sheki nawe atunge chance yo kugambira abazire abo kuba uba ni reverend uba ni father nawe yaguma yine abantu batashomire nawe natine church nawe natine kanisa nabweco okutura abazire timurimo gwitu twenka konka ntwatana sana nabo bona kugira ngo na political political leaders political leaders baba batatire mu amani nabwo noza kushanga nabo bagira abantu batari ubunanizubwa bateze batari bu nabwo ico itwenka district ekinda simira mukama twino kwatana sokwe ku rugari chairman C5 office ya RDC office ya kao twena nticejumberamu kugira ngo buri muntu amanye ubujunaniza bwabwe kana wana oranza nko kutukozire umwaka guhugire n'ubu turabitushumирemo noranza ngo percentage y'abazire etakufayo iri kucendera munonga teka hwereraho kimwe nk'abazire baba bari bana 5 na 8 ababuzire kuyija exactly ati noreba nk'abana 5 na 8 ababuzire kuyija ni percentage ince munonga aha bana 13 na bina ngaga na mushanga konka icyetengo citu nituyana ngo tukore nko Yesu yabirakoraga kugira ngo Yesu roraga sigahe ntama 9 na mwenda yaza kurunda yayindemwe aba bana 5 na 8 nitubenda bona baruge yubona bakore bizamu so ntiyenda 100% pass 100% register candidates sit for exams okay so nicho rukuri ngumwanko gumwaka entego yitu niyo kurebeka ngo twakwatanisa buri bantu aharevo yabo twayingeginga abejo bwebembezi baza umucyaro kugira munonga nkabente bezakashatu nurane babari hihi n'ibyaro byabo bakwatagana n'abazire kurebeka ngo buri muzire wena yata umwana umishomero yasho okay yes wagamba ahavunanizwa bwo muzire wagamba ahakureka ngo mwana wa for instance wahandikwa UNEB gukora ibizamu yije yabikora but again from the report ya UNEB and Ministry of Education completion rate tibaho murikerizo tibaza P1 hati 7 years later abatandika hahatandika umutwaro nihamara abarakora ibizamara n'inkumisho kadje ngo irizogo tumwabakira bazo P1 abazamo abana kakaga mwabahandika koko muraze kustamisa 7 years later basitaba P7 nimuza kustamisa abana inkumisho tunabena hati abandi number 1 abandi abatanje babagire nkaye who is to blame kugira ngo abana bona batanje tibamaze owabuzire kukuruguye rwagataho noha abana batandike kushanga batamana iyo bari mtebekanasa actually cyo wagamba completion rate yitu yakaba district emerire it is a pyramid in nature ahansi muri wa classes nababakanye yeah bisha ntongera eginene gumane funda mvated ne funda waika katopu ushanga abana bagire ki babire baba bacimuno kandi ko rukuza kucondoza oshanga aba bana tibarafi aba bana bari mu byanga nomanya ebebiro tukagira mu women empowerment yes tukagira mu promotion of girl child education yeah echatumire yazamu ahanyimaho abojo nibo babere barangirwa nkabo kuza kwiga
abishyi batari kubatwara mu serious konka it looked traditional kutwagira mu nsensya na government enungi twashanga ngo buri muntu arabasa gukora ikintu yaba ahamizira ninga yaba hibwa mani twashanga even ababishyi barabasa gukora n'ibintu by'amani ibyabuje nabo barabasa kugira ki barabasa gukora konka twagezeremo women empowerment then section ya boy empowerment yashanga yagaruka menyuma so the affirmative action y'umwatireho okubutura umwana w'umwishyi yamuhayo wena ekamuhayo wena rero umwojo mwaje yatanaga kuburabura okay so waza kubaraji nira kushanga even na enrollment abishini binji kusenga bagira ki kusenga boje okay konka already program zona zakozurwe kugira ngo twongere kusensitizinga abazire no kuha ebyetengo abojo nabo barebeka ngo baguma umashomero kandi ikindi twinaho problem yo kushanga kareho mushikwe yabire ubundi acagira ikizibu yatwara arugo mwishoma ubumwe kimushishira future konka ahabwa new rules and governance omwishi ntugira ngo na yatwara azara umwana konka garuko mwishomera gereki yaheza kucuka agaruko mwishomera ze kwega icyo ntucigwitenesinga ngatubute biturukore bizamu hariho abana mushanga nazara during exams ningo bundi shanga turi gukoresa abana abasigira abana muka okay icyo kituma fisha yabo yagumaho nabwo icyo abaturikize ni nshaba kugira ngo bube ubujuranizi bwa bw'itu twena kurebeka ngo umwana wananka wamushanga atari ishomero abo wawe urebeke ngo wamubuza abwinji atari ishomero twina challenge umutekano wa program abana ekenda kuba own parent responsibility asa charity kizubu kareho abana bakaba baga own community umwana wanje abaje umwana wawe ucamushanga umunjobe umuhana agirugamo konko bwa hatiya hina rukushanga bazire bamwe mujyanga bimwe na bimwe umwana yamushanga aryaho asinzire ninga ari gukora bitayikire ati wo ajya tukastatari wanje mukwataho nyina ati na kumukwataho ati kibe kizibu abashomisa bakabarwaho na kiboko bakazibi ni nshaba kugira ngo twena tantu yanangu tugire Uganda enungi no kurebeka ngo kino twagira ubujunanizo bwa abo kuba mwana wanankeri izuba nabasa kubaje no bwatari wawe ni wakuyambe exactly wako nushanga nk'abantacyaro umwe na bumwe ngo umuntu yaguranke motoka abamwe batanike kugitega misumari bebwa ngo cobaho bakarwara niyo motoka imwe ragire ki yarabatwara uragitega umusumari rataha gurare guhwiremo shaho mu ndaze ciro ugira umugwiri atumwana afike atakufika nabwo icyo turashaba no kugira ngo umucyanga usho kubanzana hari nk'abantu abarungi hamwe n'abatabonye kungana tuyananga abarungi ba outweighing ababi bona bagereki babonere nabwo cyo kintu cha drop out ngoko wakigambe cyo gipiramide ngiye nangu tugishenye egendere street uko baratandike babari ko barugaye kugira ngo icyo kubanza nituyetenga kugira ngo umubyaro bimwe harimo abantu binitima abini rwango kugira ngo nankata rugayo akakira banje hata cyo kintu kituma washanga umwana wana nko munshobe uje murekamo konko bwaje murekamo uyebwa ngo karaheze igihe nshobe neza gukura nawe akukwati nabwo icyo ninshaba kugira ngo twena twatane mukwatanise nitwenka district nabe bembeze bona kureka ngo twahugura abazire buryo bamwe yamanya icyashine kwa nakora abwo burunje bw'umwana kandi buryo bamwe yata umwana umwishomero yayega kandi yamara nitwija okukwata mukinga nabusha tuzeho tugumize mu tuzandijo nshonga nayo inaka kwate nana ebyo kumuruka obwe turetebekanisa kuhendera ikiganiro cyityo byo bwegese kibuzo cya muheru ninga cya kabira muheru ndenda kumanya safety yabejo ko mashomi because ariho one of the districts aho abana bagire kwega baterwa
umurabyo niyo nkuba ibintu nkebe amashomero gatebekanise kurundi kugira ngo ubwo ama for instance burimo mu amashomero umwana bataterwa umurabyo n'ubwire bw'enjura ari abana bitu abakwegera hagati ya mizi bunyonyi abo safety yabe ryeta imwe nkabakuru byo bwegese muragezeho kumanya nko kubataha nko kubagaruka amashomero because nko ubwire nyine nko mwana rukura abanyanje jurera gwa burizo turamanya yaba muri amanye kiragendo mishokwe amashomero gari kugenda gatokwe ahiguru safety y'abana in general erigeto ko mashomero iyo bare umutebekanisa wa programu umashomero gitu gona gine birasi abana nebegera mu classrooms tinho abari kwegera hanze y'imiti no manyabwiro bwinja hanze y'imiti norushanga nkenko bazira kunda kutera konka abana bitu bona bari yo mu class zombe kiko kuronga so it's a security ejo tikine abana bari yo mu safe hands then tina amashomero agajya hanyanja amashomero agajya hanyanja abana ne batambura hamwe abaka abazire bakekora mu murimo basupportingwe ibitongore bimwe na bimwe ya NGOs bino byato ne baragabine correction centers ne babaganira hamwanya gumwe ubona batembe bazayishomero bege ahamwazo bagaruka babakire bashobugengwa mutware ahari guza so actually abana bahanyanja nabo bari koreje munonga okay so ntekateka umutebekanisa wa programu ruje gusanko bwire tuja kwimukoma kasheshesheshe tuzoyore muko abana bari kwambuka kurunji bari safe kandi mu evening uko kwara kuri kurunji abo bari safe okay wagamba ugaruka ishomero ubona ndetse mu town amabanka haha kanyira habantu kandi abamwe ababa bakanyira banka bavuga ngo bakushashura fees kanka fees baba kuzishashura abana bakuzo mu mashomero ga government president yoro gakuta Museveni ari mutahachwa neke actually na yenda ngo mu muyambe umuryo gumwaka na ubwiro buragarukeho zero fees ubushebe bushoma mashomero ga government omwana arugo mukane bitabona na entanda n'ubucumu ayege omwaza ta ninga nkoko wagambira abazire bikiza bakaja ngo reka turonde byo kurya abana bari rishomero that's okay konko mwana atabingwa ngutiyashara fees mwakuyamba bata president yoro kaguta Museveni ekikutuma bitu mwashaba ku kasete neki nikaka kuzakora yenje henderecho turamagana saba program yes nyewe kurugira ko kundamanya kandi inka mukuru w'ibyo kurambura umutindo gw'amashomero gitu nyoni manyango amashomero utari mu kafizi yes so wangira ngo washangaho abara ina ha banka icyo tinyine buhamye bwacu urumbaza ku anti ruhweni natungo kumanyisibwa ubundi habazire ninga haba abakuru b'amashomero kugira ngo bari gushaba sente yezo konka nyonko kundi kumanya akakasenta gakushashugwa mu mashomero ze bihorone zaki akasenta ko nikakije ho abaho imbere ntekateka ngo one mashomero tegashinika nigashaba fees ijo niyo point number 1 exactly we align our operations with the directive of the president. No school is supposed to pay or is supposed to charge fees. That is the rule. Kureka nko kuna anagambire henyuma arobwa abazire bari kuca mu kugira ngo baba ribo bayekora mu murimo ngo kureba ngo abana babo bagira imbere nunja amashomero ubundi nuro kucira kwehembe ntanda ubumwe entando bwiro bwinji no bacanga bagihari cyaciro abana bagirarane bakugisha mushanju ubundi be yashishikiye so hina amashomero agamagacira mu kugira ngo mureke tuwe kure mu murimo turunde byo kurya abana barirenga he barira yishomero konko bundi oshange kibyo kujya biringa kunuya ubundi oshange haronke bitoki ushabana beteka kujya nko muceri nateka kujya nkakahunga atubundi bagire ngo waje kujya ngo muzira gura kahunga kareta gura kahunga kareta bashange bagura type zitakugira ki zitarushana ushange ubundi nkabazire baca mu kugira ngo bubo nkabagira ngo buri muzire ntumushaba kugira ngo ayiretera akadeya ko buhunga ningarete ati ndikwereka ngo kugira ngo akahunga nibasa ko kumva ngo musendi yacu bagire ngo buri muzire akadeya ko hunga nikagura imitware ibi none kugira ngo tutahendeka
buri muzire twatwikirizane bujyo mwarete mitwarenga he ebirebire tugore kuri TM kugira ngo turisabana bitkurunje kuko ngo timuri magwa headmaster ubwo no muri magwa bagiraki gwabaziri wakano manje mushobotina mu buciko bw'abaziri mwene cyakitakuze bwo buciko bw'abaziri headmaster kagira ngo nacekorera nabari munazo mushitari kugira ki ishitakwikiriza ishitakwikiriza okay hati turi muri twendere cyo kubanza ni nyenda weheyo ubutumwa bwawe bwa muheru turi mu twendera program yitu ubutumwa bwawe bwa muheru ubwo muzire aha mushomesa na buryo mu bucwasira mu byo bwegeso mudacika nkemwe tuhendere program yeje nitsima munonga abatebekanisa ba program abo kubasa kusiyohereza hihi kugira ngo abantu base kumanyisubwa ibyo kugenda omisho erizoba no kumuruka ninsha babazire mureke abana bazamashomero gabo abashomesa bariyo bakuru amashomero bariyo gukora imirimo yabo ko bashemerire ikindi kushaba bazire no kugira ngo nimwe mugire mukoro bushinanizo bwa bwanyu kureba ngo abana bashoma kurungi abo kuba mwana nayo kuzayishomera ko ngatine biri kwetagwa tari kubasa kwega kurungi ko kushemerire nimba shaba kugira ngo mukwatanise nitwe turebeke ngo entebekanisa za government yite nunji ya resgoho president Yoweri Kaguta Museveni bagito mu nkora kugira ngo buri munya Uganda wena abe kurungi mwe bari kumpurikiza we bari mnonga iwe omulebe wa Tayari West Television ariye gisha ngo kuna nagambire obutwa turi nawo turigana nawe inshonga z'ubwegese ni principal inspector of schools wishing Wilberforce nabasa kandi obwenda amanya hato buyaruga yirukanga yaza mu field kure nko abana bananka batandika nitwija okuhenderera hane kiganiro kitu cyo bwegesa bwa kasheshe aha Tayari West Television iwo weno waba otukuratira kutureba TV aha television Tayari West turenda kusima kandi tukushabe ngo program zitu koko ziri kwihihana zicagendo mission nitukushaba ngo gumene itwe ogende nitwa ko kuba ebintu nkebi na mnonga nkirizo banko business byo kwega nibishagumana ibyijana ibyo ko bakiri twino vunaneze bwo kureka ngo twakwisyaho kandi twataho programs zikeze zo kubabutura okugira ngo ibyo bwegese byagenda kurungi na nebindi ebyo buhereza twija kwenderera hano imbasime mbebaze mbendeze orunaku kurungi no kutukuratira kurungi hano omuri kabari ndi Jime Emmanuel na mugenzi wanje Job Apuli na manya ori ha kamera